ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, muraho murakomeye. Uwiteka Imana aguma akora ibitangaza byo kubarinda. Benshi bapfuye, benshi bapfuye, benshi bagize amaksida, benshi babaye ibimuga, benshi bajanywe hehe, bamwe bari kubaribwa bajanwa ikuzimu, ariko mwebwe Imana yabarinze. Imana mbese ukuboko kwayo kuburinzi kwabaye kuri mwebwe. Icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Kuba Imana yakwemere ngo uvyuke uri muzima, nukuri yakoze ibikomeye kandi yakoze ibitangaza. Icyubahiro ni cy'Imana. Nanjye ndashima Imana ko Imana yandinze nkaba mbyutse ndi muzima. Ubu ngubu ni mu gitondo. Ndashima Imana ko isubiye kumpa n'uwundi mwanya wo kuganira ibyayo. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, Uwiteka Imana nagume abarinda kandi nagume abagira neza. Uyu munsi ndafite ijambo riri muri Luka igice 22 ku murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu. Yesu nashimwe cyane. Reka nsenge hanyuma mbandanye. Uwiteka Mana nyiringabo, urera urakiranutse, Mwami Yesu nta urogoye imigambi yawe. Habwa icyubahiro Kristo aho uri hose mu ijuru. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima kuba usubiye kumpa umwanya Mwami Yesu wo kuganira ibyawe. Ndakwinginze Data wa twese, uze Mwami Yesu mu byumviro, uze Mwami umanurire Mwami amagambo. Mwami Yesu Kristo ntaba ari ngewe Mwami niyumvira, ahubwo abari wewe Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Ndakwinginze Kristo Mwami, undungikire umwuka wera aze Mwami kugira ngo nasame nawe avuge. Data wa twese, uwo mbahesheje ni Satani n'abadayimoni n'imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka undungikire abamarayika bawe kugira ngo bankikuze. Data wa twese uri mu ijuru, ndakweretse abantu bawe aho bari hose Mwami. Ndakwinginze Data, rino jambo ni ryabashika Mwami, rigende rigire akamaro mu mitima yabo. Data uri Uwiteka ryo zina ryawe, gendera umuntu ari wese. Urakoze Mwami, nurinde abantu bawe, ubarinde kino cyorezo. Oh haleluya, urakoze Data, urakoze Mwami Yesu. Savye magambo make byinshi uduhera ubuntu, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Luka 22 ku murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu. Iminsi mikuru y'imitsima itambiwe yitwa Pasika yagira ishike. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe barondera uburyo bwo kumwica, kuko batinya abantu. Satani yinjira muri Yuda, ariwe Isikaryota. Yari mu gitigiri ca bamwe 12. Aragenda aja inama n'abaherezi bakuru n'abakuru b'abashibamyi b'urusengero y'uburyo bwo kumubaronkera. Baranezerwa basezerana kumuha mahera y'ifeza. Nawe aremera, arondera uburyo bwo kumubaronkera ishengero ritariho. Reka nsubiremwo rino jambo ku murongo wa 4. Aragenda aja inama n'abaherezi bakuru n'abakuru b'abashibamyi b'urusengero y'uburyo bwo kumubaronkera. Baranezerwa basezerana kumuha amahera y'ifeza. Nawe aremera, arondera uburyo bwo kumubaronkera ishengero ritariho. Amena. Bene data nimufate Bibiliya zanyu usubire kandi mwisomere
nasomye nabi ariko uwumva we yumvishije. Uyu ni Yuda, uyu ni Yuda Isikaryota. Uyu ni Yuda Isikaryota. Uyu Yuda yari muri bamwe babigishwa ba Yesu. Yari muri bariya 12. Uwo Yuda Isikaryota. Satani arinjira muri we. Satani yinjira muri we kugira ngo agende yihakane Yesu. Ndababwire bene data, Yesu Kristo yari yavuze ko muri bamwe ko haza umwe muri bo azamwihakana. Yari yarabivuze. Haragera igihe rero Yuda Isikaryota aragenda yihakana Yesu, arivangura muri babandi 12. Muri babandi 11 arivanguramo. Hasigara 11. Aja ku ruhande. Muri babandi 11 basigaye, Yuda caja ku ruhande. Amaze kuja ku ruhande, rero icyo agiye gukora agenda kugambanira Yesu. Kandi rero aramwihakana kubera ifeza, kubera amafaranga. Aramwihakana kubera amafaranga, mwene data. Ariko murazi ukuntu Yuda yabikoze. Yaragize iki? Yarasomye Yesu kugira ngo bamufate. Naho Yesu yabona ko ari ikimenyetso cyo kumufatisha. Ariko Yuda we yagiye asoma yerekana kume ngo n'urukundo amukunda, aramusoma. Naho ari ikimenyetso cyo kugira iki? Cyo gufatisha Yesu kariwe. Maze Yesu baramufata baramutwara. Ariko ndabwije ukuri, ingero ya Yuda Isikaryota, ingero yiwe n'urupfu, yarapfuye. Kandi yapfuye yimanitse. Yuda yapfuye yimanitse kubera ko yihakanye Yesu. Kino gihe turimo rero bene data, kino gihe turimo inshengero. Abantu bariko barihakana Yesu bava muri cya gitigiri cy'ubukristo bwa bundi bita ngo n'abakristo kabisa bo mu rushengero, bamenye Imana, bagendana n'Imana, imbese baganira n'Imana, bagira iki n'Imana. Abo ngabo muri bo nibo bari kubarava mu rushengero, bava mu gakiza, bagenda hanze, bagenda gukora ibyaha bitandukanye, bagenda gukora ubusambanyi. Muramenya ko Yuda yakoze mbese ngo yahengera ishengero ritamubona. Akaba ari habikora. Abakristo b'iki gihe baragenda bakihisha, bagahengera ishengero ritababona, bagahengera atabantu babona, bakagenda mu busambanyi, bakagenda kuraguza, bakazana imiti mu rushengero, bakagenda baba we abarozi bakinjira mu rushengero bitwa karaba Kristo, baba we mbese bakinjira mu rushengero arabacuraguzi, bakagenda bakaja kwambara ubusa, bakagenda kwihindura araba Kristo, arabantu bitwa ngo nabo mu rushengero. Reka ndabwire bene data, ingero ya Yuda yarapfuye. Nkaba nshatse kukubwira wowe mwene data kuranyumviriza, nutihana nguve mu bwo busambanyi uri kurakora witwa kuri umukristo, nutihana nguve mu bwo bucuraguzi uri murakora kandi witwa ngo uri mu rushengero, nawe ingero yawe n'urupfu nukurimbuka. Ingero yawe nukurimbuka, kuko na Yuda yararimbutse, nta bugingo yabonye, yararimbutse.
abakozi b'Imana bitwa ko ari abakozi b'Imana, hagenda kuvuga ubutumwa bavuga ngo n'abakozi b'Imana, naho mu mitima yabo huzuyemwo ibintu byinshi by'ubusambanyi. Mbese babona umukobwa yambaye amaguru ari hejuru bagaca batangira kurabya indimi. Reka ndababwire namwe muri ba Yuda kuko mugenda gusoma Yesu mumubwira ko mumukunda ku karimi, ariko mu mitima yanyu atarukundo rukunda Kristo rubarimwo. Muriko muraririmba mukagenda mukaririmba n'icyuya kikabira, uri umusambanyi ukaba uwa mbere kuja kuririmba, ukaba uwa mbere kuja kuvuga ubutumwa kugira ngo wereke Yesu ko umukunda. Ndakubwire Yesu Kristo arazi muri wewe kutamukunda. Wewe uri Yuda, uri kurihakana Yesu wigira ngo uri umukristo. Mwese muri aho ngaho, mwese mwagize mwihakanye Yesu, mwebwe muri abantu zenye ba Yuda, nukuri mutihanye murarimbutse. Umukristo ntago azatinya kugubwira ngo si umugabo wanjye, ngo si umugabo wanjye. Ntago azatinya kubikubwira ngo si umugabo wanjye, ngo mbese ngashatse ngo tubonana uko ariko kose twishakiye, haba mu kibuno haba mu kanwa turabikora, ni umugabo wanjye. Rero reka ndakubwire wa mugore uri kuravuga ibyo bintu, ndakubwiza ukuri, washaka urakare, ndakubwiza ukuri. Uri kuratega umugabo wanga kurongore mu kibuno, uzaronka ingero zikwiranye n'ibyo uri kurakora. Reka ndakubwiza ukuri, uri kuratega umugabo wawe ngo akurongore mu kanwa, uzaronka ingero zikwiranye n'ibyo uri murakora. Nutihana ndakubwije ukuri nawe uzarimbuka nk'uko n'uwundi yarimbutse, nk'uko Yuda yarimbutse. Erega inkota y'Uwiteka iri ku bikanu byanyu nimutahindukira. Ese ugira ngo Imana iranezererwa nuko mwebwe muguma mukora ibyaha mugira ngo ni amazi muri ko muranywa? Reka ndababwiza ukuri, nimutihana murarimbutse. Ati n'umugore wanjye rwose, ati n'umugore wanjye nkwiye gukorana nawe, nkwiye kubonana nawe uko shatse ni mu kanwa, shatse ni mu kibuno, shatse n'ahandi. Ariko sedi mwagize ngo rero Imana ya Isiraheli mwagize ngo irabesha, mugira ngo irabesha ko mufata amategeko amabwirizwa yayo mukayubika mukagira ukundi kuntu mugaca mwifatira izindi nzira Imana itabahaye. Muri ko marongwana n'ibikoko, yewe muragenda kuresha ibikoko bitariko birabaresha. Mugenda kuresha ibikoko bitaza kubaresha, hanyuma mugitwa ngo muri abakristo, mukavuga ngo muri abakristo, muri ba Yuda, muri ko murihakana Yesu, muri ko muramusubiza ku musaraba, muri ko muramugira nabi. Ibyo muri ko murakora nimutahindukira muzarimbuka. Muzarimbuka bene data. Ibyo byose mubikora muri mu rushengero nka Yuda yari mu bigishwa biwe 12, yari hagati mu bigishwa biwe 12. Muri ko murabikora muri mu rushengero, muvuga ngo muravuga butumwa, muvuga ngo murabahanuzi, muvuga ngo muriki, ngo murabaririmbyi, muvuga ngo murabadiakoni, muvuga ngo murabaprofeti. Ibyo byose mukabikora mwitwa ko mufite ibiti mu rushengero, mugakora ibyaha mwihishije, ngo mugenzange pastor ngo ntambona, ngo umuririmbyi ntaga mbona, atireka ngende mvaho ngaho ngende gukora ibintu bibi, ngende gusambana na wa mukobwa twahanyirandevu, ngende gusambana na wa mugabo twahanyirandevu. Kandi ubwo uri mu rushengero, hagati mu rushengero mukagenda kwihakana Yesu Kristo. Ndakubwije ukuri, nutihana ingero yawe nukurimbuka. Nutihana ingero yawe nukurimbuka mwene data.
ingero yawe n'ugupfa, impembo yawe n'urupfu, impembo yawe n'urupfu. Mwitwa ko muri abakristo ngo mwirirwa mu rushengero buri munsi ngo muja gusenga, musinda muri abasinzi. Mukitwa ko muri abakristo kandi muri n'abasinzi, musinda mugenda mukanywa inzoga mwihishije, cyangwa se mukazinywera hadarani, mukazinywera ahantu abantu babona. Ariko ejo ukavuga ngo uri umukristo, ngo ugiye ku rushengero, ngo ugiye gusenga, kandi uri umuntu w'umunyabyaha uguma wivurunga mu byaha, inzoga zarakunaniye kureka, ukavanga ibigirwamana, ukagenda ku rushengero ngo ugiye gusenga. Reka ndakubwire, wowe uri murakora ibyo witwa ko uri umukristo, dore nawe uri Yuda. Nawe uri Yuda, kujya Yuda yapfuye nawe uzapfa kuko Yuda nta bugingo yaronse, nawe nta bugingo uteze kubona, mbese nutihana ngo uve mu ivyo byaha byawe uri kurakora. Muri hakana Yesu mu buryo butandukanye. Muri hakana Yesu mwibwira ngo abana b'abantu ntibari kubarabareba. Ese ko abana b'abantu batari kubarabareba, ugira ngo Kristo we ntari karabareba, ntari kareba ukuntu muri ko muramusoma, mukamusoma ku munwa, kwitama, mukamusoma mumwereka ko mukunda, mumuvuga ku munwa gusa, muja kuririmba mukavuga ku munwa gusa, naho mu mitima yanyu mwuzuye ibintu by'ibyaha. Mukihakana Yesu Kristo, mukamusoma ngo muramukunda, naho mu mitima yanyu mwuzuye ubusambanyi, mwuzuye uburyarya, mwuzuye ububeji, mwuzuye ibintu byose bibi mu mitima yanyu. Mukagenda mugakora umurimo w'Imana, mukagenda mukarambika ibiganza ku bantu ngo muri ko murabasengera, kandi ibyo biganza byanyu byanduye. Mugenda mukabarambika ibiganza mukabunjizamwe yandi madayimoni, abantu bafite dayimoni imwe mukaca mubinjizamwe rya dayimoni ry'ubusambanyi ngo muri ko murabasengera. Ayi wowe, reka ndababwire bene data, nimuhindukire, Imana ishaka ko muhindukira. Nimutahindukira murapfuye, muri ko murasesa intanga zanyu hasi mwibwira ngo nta kibazo. Muri ko murambara ubuntu zenyu ubukingirizo aribwo prudence, muri umugore n'umugabo, abari namwe mukaja gusambana ngo nta kibazo, mukagenda mugafata imiti mukanywa kugira ngo ntimugire ingaruka zinda. Ugasanga umukobwa ataraja ku mugabo yaramaze kuba nabi, ntago akiri isugi neza, abo hanze bazikara umukobwa mbese akiri wabo, ariko muri we yaramaze kononekara, atakiri umukobwa. Reka ndakubwire, ejo ukavuga ngo uri umukristo, ngo ngende umukristo, uko gusoma kwawe Yesu kwitama mu mutima bitarimwo, Imana ije kukurimbura. Uzarimbuka nutihana wa mukobwa, uzarimbuka nutihana wa musore, uzarimbuka nutihana. Ubwo busambanyi bwawe uri guisambanya buri joro buri joro wikinisha ukazasanga wa mukobwa we wariyononye, kandi abantu bazi ko atamugabo wagiye ko, kandi abantu bazi bakubona kuri mu rugo batakubonana umusore, mbese uri aho ngaho, ariko muri wewe warabaye nabi, nta busugi bukikuriho, wariyishe nabi. Umusore yaza gukoresha hagira ngo uri inkumi, naho wariyononye, hanyuma ukabyuka uvuga ngo uri umukristo, ukagenda kuririmba. Yewe wa mukristo we, uri kurakora ibyaha, nukuri wa uri Yuda, uri kurasoma Yesu kwitama kandi utamukunda. Ndakubwije ukuri, Imana ije kukurimbura, kuko na Yuda yapfuye, nta bugingo yarose. Nawe nutihana, dore
muragenda mukabyara abana mukabanigura, mukagenda mugatekera, mukaja gutera mawese, abandi mukabata mwishamba ngo mubabyaye mutabashaka. Reka ndababwire, wa mukobwa yutifata neza ntago bari kugutera inda. Ni kubera iki uri kuragenda ugafata abana, uri kurabyara ugashira mwishashi, cyangwa se ugafata umwana ukamuta mwishamba cyangwa ukamuta muntu uzenye mwiwese, ukagenda ugakorora inda. Ye baba wereka ndababwire mu maraso niko murakora. Dore nimutiyoza, nimutagena ngo mwihane, dore murarimbutse, nta bugingo mufite. Nimutihana nta bugingo mufite, nimuve mu byaha. Dore Yesu Kristo araje, Yesu Kristo araje, Yesu Kristo ntatinze. Nimutihana ngo muve mu byaha muzasigara niyaza, nta n'inzamba y'akabanga muzumva, kuko Yesu Kristo araje. Araje bene data, nimwihane muve mu byaha bitandukanye muri ko murakora. Abajura, abacuraguzi bahengera abantu basinziriye, bakagenda bagacuragura, mbese bakaba barinzi b'abantu baryamye. Ugasanga bacuraguye batesheje umutwe, ariko ejo ukazabyuka ukaraba ngo ngiye ku rushengero. Ngo ugiye ku rushengero waraye urakinda, uracuragura bukarinda buca. Ese mwakwihanye? Inyungu muri ko muraronka mu byaha ni inyungu nki. Inyungu muri ko muraronka mu ibyo byaha byanyu ni inyungu nki. Ni inyungu nki. Murafite uburyarya mu mitima yanyu, murafite urwangano mu mitima yanyu, muri ko murihindura. Ubu ngo umukristo w'ubu asigaye asa n'abariya bo hanze bataramenya Imana. Urasanga mu rushenga rimwe araririmba, rimwe aravuga ubutumwa, mbese ariko wamubona ukuntu asa ku mubiri, asa nk'abariya bataramenya Imana. Asa nk'abariya bataramenya Imana. Nta gihe ucitwa ubukristo bukimubonekaho ku mubiri. Bose basa nk'abantu bo hanze bataramenya Imana. Muvuga ko mukunda Yesu, ariko ukuntu muboneka kugahakana Imana. Mukaboneka nk'abantu bisi bataramenya Imana. Nimwikonore mwirebe ukuntu musa, nimurebe mu maso hanyu ukuntu musa, nimurebe mu mitwe yanyu ukuntu musa, nimurebe ukuntu mwambara, nimurebe ukuntu mwambara ukuntu musa. Byonyene musa nk'abo hanze bataramenya Kristo. Ntabwo muri itandukanye nabo hanze bataramenya Kristo. Ukuntu usa nabariya, usa nabariya mu Kristo. Nutihana mwene da, dore ugiye kurimbuka nka ntuze nka Yuda. Ugiye kurimbuka nka Yuda. Nutihana, igihe cawe kigiye kuza. Yesu Kristo araje, aje gucira abantu imanza. Abantu bose bigize ngo barakunda Imana, abantu bose bigize ngo navuga ubutumwa, abantu bose bigize ngo nabaririmbyi, ngo nabadiakoni, ngo nabakristo bakiriye Kristo, ariko bagendeye mu byaha, bagumye bakora ibyaha, barabapagani bo mu rushengero. Abo bose Yesu Kristo ikintu azakora azabata mu muriro. Nimutihana. Ubu umuntu azi ko abatirijwe, ubu umuntu azi ko wakiriye Yesu Kristo, ariko muri wewe nta Yesu akurimwo. Ahubwo igikurimwo harimo intuzenye Satani, kuko ibintu byose bibi, ibyaha byose ni bya Satani. Nutihana mwene data, dore urarimbutse. Nta munyabyaha azaja mu ijuru. Ibyo byose mubikora muzi ko muzi ukuri ko umusambanyi atazaja mu ijuru, umucaguzi uwikinisha wese unywa inzoga n'ibiki byose katajura afite, uwihindura ntajura afite, uwisha ugena murona po ntajura afite, umuntu wese kasesa imbuto hasi cyangwa intanga hasi, abo bose bikora nigagura abana, abo bose baramubikora muzi katajura umufite. Mubikora muzi kuko ari ibyo bintu byose ko atajuru azajamwo natihana. Ibyo byose murabizi. Ibyo byose murabizi. Amabere muranikira. Amabere muranikira kabisa, mukanikira.
mukagenda mwereka abantu bose amabere, no mu rushengero mwaragiyeyo mwanikira ayo mabere, abakobwa n'abagore mugenda mwanikira ayo mabere, mukagenda mukanayanikira no mu rushengero. Reka ndakubwire, nimba udashaka kwanura ayo mabere yawe, Imana igiye kuyakwanurira. Imana kuyanura ntabwo bigoye, Imana igiye kuyakwanurira. Nimba udashaka kwanura ayo mabere yawe ngo uyambike imyambaro imeze neza, ngo ufuke ayo mabere yawe, dore Imana ije kuyakwanurira. Nuhumure, Imana ije kukwanurira ayo mabere, ayo maguru, ayo matako yawe mwambara ubukabutura mukagenda mu rushengero, mwambara ubuntu bw'ubujipo mukagenda, ngo niterambere, Imana ngireba mu mutima gusa, ngo ntagireba ku mubiri, mukagenda mufite ubu buntu, mwambaye ubuntu bubanabanye, mukishiramwo utuntu duto mukishiramwo, maze mukitwa ko muri abakristo, amaguru yanyu akagenda agaragara. Ndakubwiza ukuri, nimba udashaka kwanura ayo matako yawe, ngo wanura ayo maguru yawe, ngo uyakure mu muhanda, ngo ushire ko ikintu gikwiye, wambara ibikwiye, Imana Israheli ije kukwanurira ayo matako yawe, ntugire ikibazo. Imana ije kukwanurira ayo maguru yawe, ushira hanze, ntugire ingorane. Imana ije kukwanurira ayo mabere yawe, uri kurashira hanze, ntugire ikibazo. Imana ije kubanurira, ntimugire ikibazo, kuko ubutumwa bwiza murabwumva, icyo mukora muratukana. Ariko ndakubwire, Imana ije kukwanurira. Imana ije kubanurira bene data, mwebwe mwitwa ko muri abakristo, mwebwe mwitwa ko mwabatijwe, mugenda mu rushengero, mukagenda mwanikiye amaguru, mukagenda mwanikiye amatako. Ariko se ukambara ubuntu bubanye, mukagenda mu rushengero, ikibuno cyawe kiri hanze, uwo musore azakubona ari mu rushengero, akakubona n'icyo kibuno cyawe wabanitse, ese azareba ibyo uri kuravuga cyangwa azakwireba icyo kibuno? Nuhumure, niba mudashaka kwambara imyenda zibakwiye bene data, nimba mudashaka kwambara imyenda zibabereye nk'uko abagore cyangwa abakobwa bakwiye kwambara, Uwiteka aje kubavugutira umuti. Nimugire ikibazo, muzabyanura cyangwa muzakwambara neza ku nkoni, muzakwambara neza ku nkoni, muzakwambara neza ku nkoni bene data. Nimwihane muve mu byaha. Ingero yicahana urupfu, ingero yicahana urupfu. Imana imwe irashaka ko tuva mu byaha, Imana ishaka ko twihana, Imana ntabwo ishaka ko turimbuka. Mwene data, Imana ishaka kuhindukira, Imana ishaka ko uja mu ijuru, ntabwo ishaka kuje kuzimu. Nureke ibyo byose urimo urakora, nusange Yesu, umukorere utaryarya, umukorere utaryarya. Yesu Kristo nabaha umugisha. Ndangije ahangaha, reka nsenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginze Data, umuntu wari wese, Mwami Yesu, ari bwumve no jambo, ndasabye Mwami rimugira akamaro, Mwami rimuhindure. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze uhabwe icyubahiro. Nta yindi Mana irimo, nta yindi Mana ihari atari wowe. Icyubahiro ni icyawe. Ndakwinginze Umwuka wawe wera aherekeze no jambo, ni mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Amena. Umwami Yesu nabagire neza, abahe kwihana. Mwihane kuko ubwo mu ijuru bwegereje. Amen.